Lathula zalukazi lamakhehla sabantu abafileyo yebo. Lithe twithi ubuntu buthintitheka libhekile liqinisile. Hathi bo. Liyaphila lina lisekhona njalo liyakubona okwenzakalayo. Mhlawumbe ikho lingasahlonitshwa. Imlomo yenu kayakhe bo. Okunye likukhulumayo ngokwemandulo likhangelwa linyonkolozwe. Abanye lihlafuna insini kube yikuphela nje. Lazini litsho sizwe. Khulu sungukhuluza ngoba ukukhuluma kuyakiliza. Gogo usungumagogo sengathi ugogekile ikanti izolizimbe ekhanda bezikhomba inhlakaniphe enqaba kanti vikwa bo solulahlekile usapho likhona sesizwile abanye bethi intintile leyala umhlaka inqandeki pho kuthulwe ukuhle kuhloba kubola yebo Zulu kandaba phuthuma ubuke nangu udlodle dlwengu labantwana ngodlame asibazukulu bakhe kanti labo vumbu nambono ndindwa bediyazela abagqize eqhakala bathi kukobulawayo kwabuywa sekuthiwa ngosidepe phela besitsho ngesidepheza nezicina lapho eziqala khona inkonkoni bhe zithi zifuna imvumo yokuchada lamanye amadoda Zulu awukuboni ngani lokhu umhlaba uchaye ugenqu konakele Zulu kandaba uvalelena amehlo umuntu omdala khangela kwezombusazwe omanyosi izisu zile ngeyabayanga kukhona ungahambanga kuhle bo ngabadala kumbe ngabatsha bayekethisayo zinkonzo kumbe ngababusa abalahlekileyo imibuzo minengi kodwa kayila impendulo sivunyiswe ukuba isikhathi sangikhona sikholwe ukuthi achithekile ayophinda butheke na ubuntu kudala bachabalala umuntu phakathi kwendina badli uphakathi kwempilo esithe singuye inyama iphikisana lomphefumulo ubuhle lobubi ubuyanga lobunothi ukukhanya lobumnyama ubuhle lobubi ukufa lokuphila oza kucezwa ngubani umuntu kulolu bhubhane na ngempela le insinda badala ngilembuzo ngiphicekile kungani ububi bumemetheka lula kulobuhle umuntu ngena kwezocansi lenyamazana njani omama badlala amadlwane labantwana ngaliphi umuntu wenziwe lani isigqili athengiswe ngemadlane engatsho lutho nje sesingene sahlala isono sathi bhekle unembeza womuntu kasadikizi kuyophela nini ubugwelegwele lobungundengunde na abantu bazagecena ngamahloka kuze kube nini bo indlala kumbe ngumdiabolo odlibulundela ngodlakela impendulo ngitshela wena zidle amathambo engqondo ziqunywa amakhanda ziyewe kodwa isala kutshelwa sibona ngomopho inyathi ibuzwa kwabaphambili kepha abaphambili beyisiwe asazi yozala nkomoni yekela kukhulelo khula asiselileleni lesi sizukulwana bo siyacela siyancenga bazali gogo lokhulu yalani likhalima lingathi amazwi asazi sibungubane singene saphehla mpethu bane evungule emakhanda entsha asazi loba abazali sebegeza izandla bathi hamba juba bokucutha phambili asingadeli asingakhangele eceleni okwehlula amadoda kuyabikwa lenkosi usomandla kehluleki edolweni bazali libike libubule ngoba lokhu kufuna umveli inqangi nguye phela ulawula konke ngobunke phela ethi imicabango yisimane yathi ngqe komlindi uyagcina kodwa yena yazini akehlulwa lutho igama lami nginguThabo Dube inkondlo ebengiyenza iphathelane lokuchabalala kobuntu ngiyabonga